Dobrodošli u još jedan pregled para, to je numizmatika. Ovaj put pregledamo starih jugoslovenski dinar iz 1981. po jedno 20 dinara. Na njoj se nalazi brod za gradilištu, serijski broj, potpis guvernera, zamjenika guvernera, zamjenik guverner, zatim Uzmorska, Beograd, natpis Narodna Republika Jugoslavije, Narodna banka. Ovaj zakon o zabrani falsifikovanja, apojen na 3 jezika ispisano. Socijalistička federativna Republika Jugoslavije. Sljedeći video. Zdravo!